ดักอันเกแบงเกสามีลังโซสีตุมนังต้อยล้อนังโซพันพันการมุดแบงพันลงเอ็ดลูชิแรงดำท่าผู้ซึ่งนี่เกดักอันเกแบงจอดลูละสีอังโกนี่เกฮอกอากังไซนิงไซปีนังโปลานิโซปังกิปติแบงพันอลังตุมรัดการเบียงลงรัดตุมจัดเป็นนังไซปีนังโปโอซีเป็นกระจิตตองดำนางในตุ่มพันปีเดินทางในตุ่มฮะโอซีพันจิตตองดำมาแบงเกลปูโลอาฮอกโลนี่ตุมตากิจกชิกดูโลกุชิปูเลยฮะล่ะอากิที่แตงโลตุมตัวดับแบงเกอันตานี่ลิดักอันนั้นชุมตานี่โซตาจิลองปนปีจอกกิที่ตั้งกิที่ตุมตาลงเลยล้ออาเปียริตานาอันตาลงเลยแหละอันยอมตานี่ตุมเคลมลงเลยปินหลังนี่โซเกกูอันโลเนี่ยนี่งดุดุยแรงอาการจงเกสก็สอนสันก็พิปนี่นี่งดุกดูโซกาลิโลสิตามีนนปูอาร์มิตาอารอนที่เคลมเดียพันอันตานี่ลงเลยละดิโซก็ชิเทกลงกับเพียรลำฮัลตุมตานี่ปนปีเดโลนี่ปนปีเดโลมีอันนึงปีเดโลสิตามีโกสอนอากังไซลมาการเบียงลงอาราตุมนี่อาหกเป็ดอากังไซนี่โซพันอภันการมุตบังอภันนางดิตุมโซแตกเป็นอินไซในกุศินิลินเป็นเกละอันซีการเบียงลงรัฐพันจะชุนิงรีโลซีเอ็มมาแกให้ลังลิตุลิรัมอภันตาแกให้พันจะชงนิโลนิลิหินเป็นเกละอันซิงตัวนี้กอกโลนะฮอกอาจักซิสลงนั่งปนนะกินะเอ็งไซปีเวกนั่งปนนี่โซเกกิที่ตังลอระนี่แกกิที่ตังกิที่ตุงตาจิลงเลงเกนี่ก็ซ้อนสินี่ก็ตัวเทกปอลาซีลาพันแกพาสติปีเวกนั่งปปีเวกนั่งปลานนลงแต่งโลกุเรอินูเวตลุดเน่บาฮินีโลเน่อันทัดเด็กปักลังเกอินูเวตพันซีปักลังโลสตาเมลาเด็กกูปิปิโลเน่ดูโอลังลาซิลาโซเกนเนบกิปันเนบดิพันแกเอลิการเบียงลงรักอัตุมนิสัยนางปกโซดักเป็นเยลซินีน้ำตานิงเกอุนเอล่านี่กิซุงเดดาร์เล็กนี่กิซุงตะกิซุงล้อลาซินางลิตุมมุขะไฮฮุยนางชิรับดูนางปกปุซินิลิหินเป็นเกนางลิตุมพันการเบียงลงรักพันจุนิงริโลนี่ดาวนักอง police station นักนักอลัมเพกลับpulang itu dah kes resi pencenglok nagong KSA tapi itu dah belong in the forum atau bokar brand tapi itu central committee president secretary lapen kapek nam kangsam kado lapen family dimta binaan dak kebang do pingin itu kebang nang ko alam mangalam lo kadam tang dum nam lata intipi apan kepathilok taputha pasen itu bang lo sila bang so kithilok da bang tung ning sam sedat lo family pencenglok itu ham pangsong anum tami tum ning sam sedat lo people lo polote kopi ko son sikiti la bang etum chining tung la so bosi pini daw en lo athana dong bang lo osi ben da tingki long lo la pen hala lang tung kinep long la bang so kal prit mate kapathilot bang phan same etum la dak thekang long lo nep lo etum la do thekang long lo sinon etum bang ke dak FIR pencenglok la dak pinangan demand sa lodo mula kes resident ben pathan donang sa putha bang ke non etum swalo so pencenglok KSYC, KSA, la pendak, lawong, along with the KSA, la pendak pemilih itu bang lo. Apangsi nombor si bangke, kitidang kumabang, ladak tang tek tepin pensian do kapek tumpon deh. Kalau soklar dah alam long nangi pusini tumpang lo. La pen kang bo hu thada dak inut pinkidas bo so do ala ahem keroha. Kalau tum sambil langsung thosi asupi ingojok wa men bela tum sing report ak bilo dak norong kanal amasi police tumbang ke repeat lo da so kiri uno hosi namrata de di bang long lo dak ngong angkong pasinang kanan lo dakan kang sinang long lo pela so ada dia bang ke postmortem kuri at lo amat sopi painting lot koi po joini si pondet pasinang kanan lo setame kalau so pinkidas apa ya foto abang sami dead body ponder pibang ke aku aso cilong lok hala kang bo pinkida sapan bang latum aso ko cilong tulong police ben ka do very tahlip masi no na mangeni tum mang da ke isi suspect on do lo en mane ining akha kherem ining penini da so se tum mang do lo pulote hala tum ta aso bek pulote ko piposi mane pang thek pami mi penle latum dead body ke ponanji apen police sum da danang di than lo lang tum bang ke nang hangare masi esihini kachipang thek pendo malalo ko bansini tumang lo ndelo telang tumang thak lo la pen la antari lang api po tum nang ka dead body na chang chot kali hada arong asoranta hakhido ko sang khandon ane ahok lo la hello pinkida lo ke ke jong hakhido so joini sim tumang ke lo dum follow se po samini tum ning sam selang support bang ke sinon ni tum bang ke la lo kadoi phanda puji Isomar pun pencenglok
timun pimar pen cenglok tum suarlo tum an bangke cere nangji itum munit kang bono ajat non ta pinso non arlo non sarpi non sarbura non itum barau gonta kuku 12 hours ang bong itum jong si hem nang chili nang yapong chili ledet lapen ku det pichat pini ning ni rak tak lo bote itum kupi bhala itum police station kibi kupi bhala itum court kibi di itum missing report bang kai ta kang bo report bang itum thana pida prang nang di atheke itum mi thang ta ki chok chedo tami non itum mi chok chi pute chi pura ta henolo asi ituma atheke mate itum kai ta bang ari deng ki thinang do lo dam kang sumila ro hang pida thak lo bang hem ki do men pen non ande itum ka hong kang sai lo non namrata ko kami arta be pin ma sila bang so kupi ko son men ne be si thinang lo non ami a family tu ma ho prong kupi lo non claim ko asong deng si dolo kasi itum kar bing long arat ta non kisung hot por bang ke itum lapu bang che chong nang ni lo itum chera pra pet nang ji a ho kang sai bang kai ta pa long nang ji dadang itum non go thana lo kami itum ke bang ke la lo a ho kang sai ke itum hana pi vek nang ji pu sin itum bang anda bang hang tang kang lo edam tang anak kes pu kami itum ke long le justice long le pu sin itum bang ke da bang ke than kang long lo la so teng si pedang an alam mate report appoint kami itum ke tok pen dolo itum han pa chini po la so teng bala itum un an ke mana rapon pu sin itum han ke chak dolo la si non mai gar beng long rat phan itum chuni ri bang ke a hemtun atuma phan tame a oso phan tame kupi ko sonang deng ma ka cherap nang ji itum ke hang report an bang ke sodak pen pipa prap nang ji lage ko ni tum ham phang son che song chol apukali lage nang tum council pen ke thegi ding tum an sami lage cherap nang ji ke thegi ding tum jong si na ka cherap na ve pulote ni tum ham phang song che song chot a hem phutum che song chot ke laga re alia ve tinang tum tame cherap nang ji lo so put bang ke kasi panang ve bang itum bang lo kasi prang si tum ke chedan bom lang so bang ke so bang ke jong si hok pe de tum ki hang ateng pen ke di mana teng pen pi thek thek pute mo pe nap ke bang yani ko piton tum che song ni la chi ne lo de to ke ka phere bu yat bang ve lo hai ke phu ong mai to so lo tum ke la lo ni tum bang ke Air bangke already a hem tum pialo la pen ka prek tum pialo sami non bang ni tum bang ki pi bangke la pinkidas o family phan the pinkidas o family han pialo sami ni tum lang la FIR alang family tum ki pitang long ni tum bang ki eduna appointments mang la pulo at the relevant provision of Prevention of Atrocity Act 1989 mane la ke a hem tum bhan chegoi jui ku sami non bang ki compensation ki ni only la ke ST benefit tum man chok prevention of atrocity aku isi bangke non man tum exactly ke la pinkidas tum tum exactly ke la tum FIR pindo dak lo athe mane report bang pipin dela asi dak ni tum to sikot penala tum han report pi bang MM report abang na pibek na ji mate mismatching report mane hola da ko sonsi lang pa ka ki pin penle hola so budi han ko sonsi pidon long lok ma take ma humi mi ala asi tum ma humi mi ala ma ke ada kata na tum da asabak kupini ke cerap tum dok ma pata tum isi suspect walam dok ko asi la bang solong bang la so report bang ni tum hat immediately without any delay kasi immediately la so poda puthak bang na pibek na ko la so de sini tum against pinkidas tum ban against bang ni tum bang ke angko an susi case pinsunan ko po kasi nono bang ke tadi tum mai chuni ri la pen karbing long ra tum mai chuni ri bang la pul dak ni tum KSYC women justice from NKSA de ke chesong nang ji kali taki karbing long ra ta thurpak nang ji itum det pote apong nola son namrata thilo aprang da sumila rong hangpida justice long nilo achulom heta deboram rong hangrat thilo akwan baklo chinang la kwan lo karbeng long tum mane safety abilang ma safety abidelo itum asam lo bote itum tribela adet posonsi matalo sami non anda safety abidet bang ning duglo la si ni tum det posomar proportion la posonsi ke claim nang dak la si da dak ki the ki ring ke the ka tumason bidi do kangcho tum tim karbing long mate council kachari tum la pen CM Dr. Tuliram hang saraphan ko samila bang so issue long bang nali tumbang do an jakwang do an bidi suri pen tenglok kupima ki sung tum dang rapun ji la pen la daga bang noni tum la pui ni baidu do men chingi la moment justice forum me ki chingi tanan chingi donok sitami la daga bang asap so itum ban importance na en pui da so si theglom ning du bangala kasi un bute la so case bang itum karbing long chuan dedun ide jima kasi isi bangke council sum sila bangke chuni rila hela tumban ba un ide jima no si un lopote kidam ke bang da siksak se ji kasi elang itu bangke chuni ri la pen pini ji bangke la daga asona bang itum ke bang siksak che rason hodale ponde lopote itum bang asap so akesa judu dat pop la pen itum kang saji bang ta itum joy ket pum apsi mathada kasi ni tum pini karbing long women justice forum KSC NKSC tumban choro lo pini bang solong itum ke chetong don pot la si anso se
itum kai son sokpun me chu son me chuur bu bang itum ching pinine de na po itum la so ke chi song bang ke korling nang po justice long li ti ke bang ke chithi burbuta me chi song nang ko po a phong tin na pa thi ke chok che pini kumani hem so kumani pini pina bang ke li hem bong kumani kuna hem sor kumani ti hem sor punon dai hem city polim de lo batai lo atanon to korjang so lang bang school first year tu lang la son me ko son ka buke nogong lo ke charlie tum ta do pig lang dakhu song matum la son mo ko son la safety ti poke asi nona bang ke 18 years ta pengpilang asi ituni rilo mohet inspector sarpanta usi sarpanta aben council sort adak asap operation piche tha 18 years pengpilang bote lang han ke pokso e ke papon dik na po la sialang lipan ke phasi bang pibek na po nambang ko ano kanya bang tanong nona bang ke Saddam Hussein bunuet la alang si chet midet ya ni si ke pati bek lang si pu aso chet midet po met tum jela rota dak beng lota itum lu cholo nan tum thek long lo kasi dak beng chopo sami alang li areng susi pinason pura bindas don na son si seplang da sini dublu mo benda ko son si dak apang charchak lok pena budu ba mi kaba pulis isi suspect me aku inu bet so se dak involvement po sin tumat hadamo sami la son beng itum jongret puta me chok dia sami lo en order bang ke itum ri denga bidet de ba sami la sini tumba kun an jakong do an thi pen itum pressure pi bang itu lo la sila bang so long Karbiang Long Autonomous Council tu la pen Assam government tu la bang so long na cerap don begni la CCM sarvan ke padu silo la bang so ake sebang sensitive pic la bang so ake sebang tu ekdom obe kupila puji bang ke sensitive pic pun ali tu bang inquiry pa me ka pen justice pinang jib sini tu ahin pen ado be hin pen ali tu pan na chuning tu la kan asap so Karbi Anglong Women Justice Forum, NKSA, KYC, KSYC, and the family of Namrata Intipi. We came here in Nagaon Police Station for a definite inquiry and a definite reply from the law and order in charge in Nagaon. We are not happy with the investigation of the law and order at this moment because why we said we are not satisfied. We are not satisfied because the dead body is not properly identified. Why have they done this mistake? We cannot point to the family, we cannot point to anyone. We said that this is the fault of a system. The system is totally wrong. The system is totally fault because the dead body is not identified properly. And here we want to point to the family of Das. Why the mother cannot recognize her own daughter? Why? A mother should know the identification of her children, each and every child of her. This is a must for a mother. So we appeal to the state government, the system, and not the least, but the Autonomous Council, the CEM of Karbi Anglong, Dr. Tuliram Ronghang, to have a look on this case because this case is a very, very sensitive case. So we appeal proper justice, and as long as we know this case should be transferred to Karbi Anglong because if the case will be here, we will never get justice. Because before has already gone like Sumila Ronghangti, till now we didn't get proper justice, till now. But we are happy that the case gone to Karbi Anglong. So we request the team Karbi Anglong and the leader of team Karbi Anglong, Dr. Tuliram Ronghang, please put an eye and take initiative action on this case. Thank you. Li tung long law and order arideng bang non cepa hempu pon elo lapen juntu alang li masih pathilot pu alang masih desikar dak lo hala police tumang tang ke non investigation ku kuribom na lapen ni pamo het alang li phan minang an arjulo karju along badak alang li kidam pen
kewang ko son tong ki thima pu alang ni phanar dulo lapen alang li sitame nang chithan bai nang chithan dun gamusa pen la son sina ke pathi pu porsa ke hang pu wo phis sitame la bangke ala elitum han allegation nang ki kuri la bangke lai chok che ahok vek la bangke lasi non minang anatum nilphan karbiang long pen nai kol atum sitame do lasi la sona bangke elitum kaphere pu bang do koklo nongong along elitum non dobom elitum long non nongong KSA pu sitame do lapen kapek organization tum tado lasi la dak kiwang pen majok ta tidok ke thak bang ke ili mithang si la bang ke kinang sot lo lapen bisi ili ki charli tum bolobote charli pami kanang po lapen dak kiwang tum pu sitame nil tum NKSA hoi ahin pen pu sitame apora teng men si anarlo non ajonon kedam bang ke papa thik der lo lasi non jong si angko ilin kipu dun pu par ka lilo non het ke pho bang pu sitame ili tum kacerai kontak ke am imithang si non bang ke ning ka chiduglo abang si kaduk abe a family car biang long kido lapen dak kido kilanga rat atum an bu sitame alang tum mithang asupi lapen asupu tum batai si bakke fun chikol langi lapen nili tum asot dak NKC sitame do kapek tum sitame do pada alang tum khobor nang chian no nili tum nili supi phan lason pada theklong ma nili tum kiso punon ajat punon nili tum always we stand for students tasi ili non abang ke lapu pini case basis pen sitame bang lo lapen dab women case pen sitame bang lo women justice pen sitame bang lo lasi non la anwet kalilang ili tum long kar bido lang lapen lasto kar bi kido lang si ili tum tipang som dunang po lasto ka tipang som along ke pang tanang ke ili youth mate kaddo ka be akar bitum dak batai sibang tha lapen minang tum nang tipang rumpen istiang tong nang cibin sada lasi haula itum hilong bek nang hutang ke ili tum long pa makeup bursi la non osi sa pusitame nang chichadun lo